Umugoroba mwiza wa tariki ya 27 ukwezi kwa 12 turabura iminsi mike cyane kugira ngo dusoze umwaka wa 2025 anako twinjira muri 2026. Aho uri hose rero ndakwifuriza kugira ibihe byiza ndetse no kuzagira impera nziza z'umwaka wa 2025. Ndibaza yuko Noheli yagenze neza, bakomeje kugenda biserebura neza ndetse twagiye tubana muri amakuru ndetse ibiganiro bitandukanye twakomeje kugenda tubagezaho kuri Noran TV. Reka rero ngire nti abantu muri imbere mu gihugu cy'u Rwanda mukomere cyane, namwe muri mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Burundi, Tanzania, namwe muri hakurya y'amazi magari mwese mbasuza mbifuriza ibihe byiza. Ikaze muri amakuru n'amakuru atunguraye cyane mu buryo butunguraye cyane kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Uyu ni umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, ufite ishyaka ryitwa Dalfa Umurinzi ritigeze ryemerwa n'amategeko mu Rwanda. Yagerageje kenshi cyane gushaka kwiyamamariza umwanya mukuru w'igihugu ariko ntibyamuhira. Muribuka ko akigera mu gihugu cy'u Rwanda bwa mbere mu na 10 yaje gutabwa muri yombi nyuma yaho agaragweho n'amagambo akomeye cyane kandi mabi apfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Yavugiye ku rwibutso rwa Kigali rwa jenoside ruhukiyemo imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 ruherereye ku Gisozi. Yaje gutabwa muri yombi rero aza guhabwa imbabazi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda abura imyaka igera kuri 7 ndibaza n'amatara 8 kugira ngo asohoke muri gereza nkuru ya Mageragere iherereye mu karere ka Nyarugenge. Mu minsi yashize nibwo twongeye kubona amakuru yuko Madame Ingabire Victoire Umuhoza yongeye gufungwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha kugira ngo akorwe iperereza, ndetse iminsi 30 y'agateganyo iza kwemeza ko nyine agomba gufungwa ajyanwa muri gereza ya Mageragere. Akaba rero dosiye ye yari ikikomeje gukorwaho iperereza kugira ngo mu by'ukuri akomeze akurikiranwe mu nzego z'ubutabera mu gihugu cy'u Rwanda. Byinshi rero kuri aya makuru atugezeho muri aka kanya uyu munsi ku wa 27 ukwezi kwa 12 2025. Reka nze nyabahe mu buryo burambuye nyuma yuko ngiye kubanza kubaha amakuru mu buryo bw'ishamake agezweho nk'uko mwagikomeje kugenda mu bidusaba. Ni ishamake z'amakuru mu buryo bwihuse cyane, ntabwo ndaza kubatsindira. Ndababwira yuko mu makuru yandi agezweho akomeje kugenda avugwa nuko ku mirongo y'imbere ku rugamba kuri frontline amakuru aravuga yuko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo imirwano ya AFC 23 na FARDC mu misozi ya Uvira yongeye gufata indi ntera. Kuri wa gatandatu ya 24 Ukuboza urusaku rw'amasasu menshi n'iturika ry'ibisasu byumvikanye mu misozi ihanamiye uduce twa Katongo na Kigongo two muri teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Akaba rero ayo makuru aturuka hafi aho imirwano ibera agaragaza ko abarwanyi umutwe wa AFC 23 bari mu mirwano yeruye n'inyeshyamba za Wazalendo bafatanyije ku rugamba n'ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abaturage bo muri utwo duce batangaza ko bateye impungenge zikomeye cyane bitewe n'amasasu akomeje kumvikana, aho bamwe batangiye guhunga ingo zabo bashaka ubuhungiro mu bindi bice bibonwa nk'ahari umutekano usesuye. Hanyuma ariko kandi impungenge zishingiye ku kuba imirwano ishobora kwaguka ikagira ingaruka zikomeye cyane ku buzima n'imibereho y'abasivili, cyane cyane abagore, abana n'abagize mu zabukuru. Kugeza ubu ubuyobozi bw'igisirikare nibwo leta ya RDC nibo rashyira hanze itangazo rirambuye rigaragaza imibare y'abaguye muri mirwano cyangwa ingaruka zayo ku baturage n'ibikorwa remezo. Imirwano yo kuri gatandatu rero irakurikira indi ikomeye imaze iminsi 4 isakiranya ingabo za leta RDC na AFC 23 mu bice bitandukanye bya teritwari ya Fizi ndetse na Uvira. Twihuta kugira ngo tugaruke ku nkuru yacu nyirizina tugezeho muri aka kanya muri amasaha y'umugoroba tukiri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu buryo bw'inshamake. Reka mabwire ko ibigo by'amashuri 35 byo mu ntara ya Kwilu mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo byafunze imiryango bitewe n'ikibazo cy'umutekano muke. Ibigo birimo 48 by'amashuri abanza na 17 by'amashuri yisumbuye byose birere muri teritwari ya Bagata. Ibyinshi muri byo byatwitswe n'umutwe twaje intwaro wa Mobondo umaze imyaka 3 wibasira abasivili mu burengerazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma uwitwa Neva Rosto Ndayishimiye ati je novuga ko Uburundi ari igihugu c'abantu banezerewe. Akaba ari Neva perezida w'igihugu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi avuga ko wewe abona ko iki ari igihugu c'abantu banezerewe kandi ari vyerekana yuko amikoro abanegihugu ariko aratera imbere. Ibigo mpuzamakungu bivuga ko Uburundi buri mu bihugu bikenye cyane ku isi. Mu ijambo yashikirije kuri no wa gatano kuri Stade Royal do Muramvya mu ntara ya Gitega avuga ingene ubuzima bw'igihugu bwifashe muri uno mwaka turiko turasozera. Ndayishimiye yavuze bimwe leta yiwe yishimira. Yavuze ko uyu mwaka Burundi bwatunganije
amatora akagenda neza mu mutekano, ntihabe ingane mu bantu, ntihabe abarabana ijisho ribi. Mu bijyanye n'ubutunzi n'imibereho y'abantu, Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko abarundi bari ko baragwiza umwimbu mu buryo buboneka. Ati turirabira ku makori ndetse n'amatagisi, ayo yaraduze cyane ku buryo rero twabona ko uko yo bari batoje umwaka uheze harenga ko imiliyaridi nk'amajana agera kuri 3. Avuga ibindi byerekana ko amikora bene igihugu ariko aratera imbere. Yagize ati mu minsi yahera abantu warabona yuko umenga mu maso ntibakeye, ubu ati turabona yuko abantu bakeye mu maso. Mbere je nuvuga ko Burundi ari igihugu c'abantu banezerewe cyane. Akaba rero ari Perezida Evariste Ndayishimiye igihugu c'u Burundi. Ikaze rero muri amakuru ku buryo burambuye tuganira kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, amakuru atugezeho muri aka kanya. Uyu mugore ni umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, akaba yarageze ubundi mu Rwanda muri 2010 aje mu matora y'umukuru w'igihugu, abanza no kujya ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali ruhukiyemo imibiri y'abatutsi bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Uyu Madamu Victoire Ingabire Umuhoza yaje gutabwa muri yombi nyuma y'imyaka itari mike, aza guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Muribuka ko icyo gihe yasohotse ari kumwe na Bwana Kizito Mihigo, nawe utakiriho uyu munsi none nyuma yo kugwa muri kasho yiyahuye. Hanyuma tariki ya 15 kwezi kwa 12 ari mwaka 2023, tubanze twifashishe ino nkuru yanditswe n'ikinyamakuru rya Kadomo.com cyandikira imbere ku butaka bw'u Rwanda. Banditse bagira ati Victoire Ingabire Umuhoza yongeye kwiriza ayingona. Ati Victoire Ingabire Umuhoza ufite ishyaka rya Daifa Umurinzi ritemewe yongeye kwiriza ayingona, avuga ko mu Rwanda ari gucurwa umugambi wo kumugirira nabi kubera ko adashyigikiye umugambi w'igihugu wo kwakira abimukira bavuye mu Bwongereza. Bibutsa ko mu bitambutse hari uwitwa Bwana Paul Rusesabagina nawe yaje gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano z'u Rwanda, aza gufungwa, aza no gukatirwa imyaka igera kuri 25, hanyuma bigizwemo uruhare na Leta z'Ubumwe z'Amerika ndetse n'igihugu cya Qatar. Nawe ubwe asabye imbabazi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, yaje guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Mu minsi mike ishize kandi ari umuhungu wa Madame Ingabire Victoire Umuhoza yandikira abayobozi ba Leta z'Ubumwe z'Amerika ko bakwiye gushyira igitutu ku Rwanda kugira ngo barekure nyina. We yemeza ko adafunzwe kubw'ibyaha akurikiranyweho, ahubwo akavuga ko afunzwe kubw'impamvu za politike, nkuko uyu Remy Amahirwa umwana Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Ni inyandiko ariko yashyizwe ahagaragara ndetse abantu benshi baramukwena baramuseka, mu by'ukuri avuga ati wibagije ububi bw'umubyeyi wawe ukubyara hanyuma ukagaragaza ko igihugu aricyo cyamufunze kubw'impamvu za politike. Wibagije se amagambo yavuze ku mutwe wa FDL urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Kuva rero Ubwongereza n'u Rwanda byagirana amasezerano y'ubufatanye icyo gihe mu gukemura ibibazo by'abimukira n'iterambere ry'ubukungu muri Mata 2022, Victoire yayageze intorezo agendera mu murongo wo guharabika iki gihugu kugira ngo kitazabakira. Bibutsa ko amasezerano byaje kurangira uwitwa Keir Starmer, minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, ubwo yajyagaho aza guhita yahagarika. Kugeza ubu ngubu navuga ko atigeze atanga umusaruro watekerezwaga ku mpande zombi, yaba ku Bwongereza ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ese Madame Ingabire Victoire Umuhoza uyu munsi wa none Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zishishikajwe no kuba zamuvugira cyangwa se zamusabira imbabazi akaba yarekurwa n'ubutabera bw'u Rwanda? Ese byo bikozwe byaba bivuze iki muri politike? Kimwe bibazo buri wese ashobora kuba yakomeza kwibaza. Qatar yagize uruhare mu gufungura Bwana Paul Rusesabagina, nubwo nawe yari yasabye imbabazi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabyinjiramo. Ese Madame Ingabire Victoire Umuhoza we nyuma yo guhabwa imbabazi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ko yagiye agaragaza kenshi ko nta mbabazi yigeze asaba, ko yagiye agaragaza kwinangira umutima we, ntagaragaze ko igihugu cyamugiriye neza, we kuri iyi nshuro yaba yafata ikaramu agashyira akandika asaba imbabazi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda? Ni ikintu umuntu yavuga ko kigoye. Gusa ariko reka nkubwire ko nyuma y'aho urukiko rw'ikirenga rutangaje ko gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda itubahirije amategeko, icyo gihe guverinoma y'Ubwongereza yatangaje ko igiye kwivugurura igakora zimwe mu mpungenge zagaragajwe zirimo kuba mu gihe bagera i Kigali basubira mu bihugu bahunze. Victoire icyo gihe yifashishije ibinyamakuru mpuzamahanga birimo Times Radio, Channel 14 ndetse na The Guardian, yavuze ko uburenganzira bw'ikiremwa muntu butubahirizwa mu Rwanda, ko abanyapolitiki bo muri iki gihugu basa n'abakumiriwe.
bibutse ko umuryango umwe bw'uburayi mu minsi yatambutse nawo wakoranyije inama inteko ishinga amategeko baraganira ndetse nabo basura inyandiko itegeka leta y'u Rwanda ko ikwiye gufungura vuba na bwangu uwitwa Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Icyo gihe byatumye inteko ishinga amategeko y'u Rwanda nayo iterana hanyuma isuzuma uwo mwanzuro wafashwe inteko ishinga amategeko y'umuryango w'uburayi iwutera utwatsi ndetse ishimangira ko badakwiye komeza kwivanga mu mikorere y'ubutabera mu gihugu cy'u Rwanda. Ati u Rwanda ni igihugu cyigenga, ni igihugu kitagikolonizwa. Mu nyandiko yanyujije muri The Guardian tariki ya 12 Ukuboza yavuze ko kuva muri Mata 22 ari gukorera ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru mpuzamahanga ubukangurambaga burwanya iyi gahunda kuko ngo mu Rwanda bitamushobokera. Ati ndumwe muri bake banze iyi gahunda ariko mbikorera gusa ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru n'imiyoboro mpuzamahanga kubera ko ibinyamakuru by'imbere mu gihugu bitama urubuga. Iyi gahunda ikwiriye kurwanya u Rwanda si igihugu kirimo bwisanzure ati kubera ko uburenganzira bwa politike nibutangwa. Ati kandi ubwisanzure bw'abasivili buratsikamirwa n'amagambo ya Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Ingiyi ni inkuru nk'uko nabivuze yasohotse ku kinyamakuru rya Akadomo.com. Iminsi mike atangaje inyandiko ku itariki ya 14 Ukuboza Madame Ingabire Victoire Umuhoza yabeshye ku mugaragaro ko ari gushyirwaho iterabwoba zira kunenga iyi gahunda. Ati naburiwe ko hari gahunda yo kungirira nabi ati kubera iyo mpamvu yuko nahawe urubuga rwo kugaragaza uko numva gahunda y'Ubwongereza n'u Rwanda ku binyamakuru mpuzamahanga. Ati mu byumweru bishize inshuti yamburiye ko hari gahunda yo kungirira nabi ati nabifashe nk'ibihuha ejo nabwo ati nakira amakuru yo mugambi wo kungirira nabi. Uyu munyapolitike utajya avuga neza u Rwanda kandi yagezaho agaragaza ko aya makuru atahagazeho nk'uko bigaragara mu nkuru ya The Guardian. Yagize ati ibi bintu byaba ari ukuri cyangwa se ibinyoma. Ukuri nuko abantu ba hano mu Rwanda ati barimo abanshyigikiye bishwe mu buryo bw'amayobera ati baburirwa irengero mbere. Victoire Ingabire Umuhoza yakomeje kurwanya gahunda nyuma yo gushimagiza ihuro ry'imitwe ya Wazalendo yifatanya n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'iterabwoba mu bikorwa byo kugira nabi abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi. Yagize ati nebishema n'ibikorwa bya Wazalendo nakuri iki kiganiro cya perezida wanyu ubwo yabavugagaho. Ati muri make n'abaturage bahagurutse kugira ngo baharanire uburenganzira bwabo barengera imitungo yabo kugira ngo badakomeza guhura n'ibibazo. Gahunda ya Victoire yo guharabika u Rwanda atijyana no kuba kuva kera atajya yifuza ko rutekana. Ati byatangiye avuga ibigwi umutwe wa FDLR ndetse yigeze kandi no gukurikiranwa n'urwego rw'igihugu rw'Ubugenzacyaha RIB akekwaho kugira uruhare mu bitero runana yagabye mu karere ka Musanze muri na 19. Hanyuma hari makuru muri yanditswe tariki ya 14 ukwezi kwa 5 19. Ati Madame Ingabire Victoire Umuhoza yaguye gitumo mu gikorwa kigamije kurema umutwe w'iterabwoba. Ati Ingabire Victoire Umuhoza yaguye gitumo ubwo ari mu nama yo gushakisha abayoboke ndetse no kwashishikariza kujya mu mutwe w'iterabwoba ugizwe n'ubwoko bumwe gusa. Ati umugambi wamenyekanye ku wa 6 tariki ya 11 Gicurasi ubwo yitabiraga inama yari yitiriwe yo guhura n'abayoboke b'ishyaka rya FDI Inkingi yabereye mu mudugudu wa Nyakarambi ya kabiri akagari ka Ruhanga murenge wa Kigina mu karere ka Kirehe ahazwi nka Sun City Motel. Muri Nzeri umwaka ushize nibwo Ingabire Victoire kandi yafunguwe ku mbabazi we n'abandi bagororwa basaga 1000 bahawe na Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe nk'uko babivugaga mu nkuru yanditswe muri 19. Muri iyi nkuru akomeza agira ati yafashwe muri na 10 nyuma aza gukatirwa gufunga imyaka 15 nyuma yo guhamywa ibyaha byo kugambanira igihugu agamije kukibuza umudendezo ndetse no kurema umutwe w'abagizi ba nabi. Mu nama yakoresheje ari ku wa 6 mu karere ka Kirehe abantu 22 bo bari bitabiriye bari batumiwe n'uwitwa Ndatinya wabwiraga ko ari amahugurwa bagiye kwitabira nyuma bakaza guhabwa insimbura mu byizi. Bakiyagera bahawe icyo kunywa naho kwicara. Mu gihe gito Ingabire Victoire Umuhoza nawe aba arahageze atangira avuga ingingo zigomba kuganirwaho. Umwe mu bari bitabira inama wahishuye amakuru havuze ko basabye kumushakira abandi bantu binjira muri iryo shyaka rye ariko abagasopo yo kutamuzanira abatutsi. Yagize ati yatubwiye ko ashaka abanyamuryango b'ishyaka rye ko yifuza ko natwe ati turijyamo tukanamufasha kandi gushaka abandi bantu. Icyakora yaduhaye ibwiriza rimwe ngo nimuzazane abatutsi kuko simbakunda mwibande mu bahutu cyane cyane abahoze mu ngabo. Umutangabuhamya yakomeje avuga ko kubyihanganira byamunaniye agahitamo kumenyesha ubuyobozi bw'inzego z'ibanze. Ati Ingabire naramubajije ni kuki ushaka abahutu gusa, arambwira ngo abatutsi bo bamerewe neza. Namusubije ko nta mpamvu ivangura ku bw'ibyo nge nari kumwe nawe. Abitabiriye iyo nama
ati bemeza ko Ingabire Victoire Umuhoza yababwiraga ko bamushakira by'umwihariko urubyiruko rw'abahutu rutagira akazi kandi bakibuka kumuha umwirondoro wa umunyamuryango mushya barajya bandika. Undi musore w'imyaka 18 witabiriye iyo nama yavuze ko yahageze yakerewe ariko aza gusanga Ingabire atararangiza ijambo mu byo yumviye n'amatwi ye harimo kubasaba kujya mu mutwe w'iterabwoba. Yagize ati n'ubwa mbere nari mbonye Ingabire amaso ku maso yatubwiye ko twifuza ngo tujye mu mutwe w'iterabwoba ngo arashaka gushinga igisirikare gikomeye. Umusore yamubajije uburyo umuntu utarageze mu ishuri nkawe uwo musore yajya mu gisirikare, undi amwizeza ko nta kibazo. Abayobozi b'inzego z'ibanze bamaze kumenyeshwa ibiri kuba barahagobotse baburizamo umugambi. Nyuma yo guhagarika iyo nama Ingabire Victoire yahise ajya mu binyamakuru mpuzamahanga avuga ko ubuyobozi bwamubujije gukora inama. Mu kiganiro yagiranye na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yavuze ko bashatse guhangana kuntera ubwoba ariko ati sinzabakundira, ati ndashaka gufungura urubuga rwa politiki mu gihugu cyanjye. Ubusanzwe amategeko asaba ko abantu bashaka guterana bamenyesha inzego z'ibanze z'umutekano kugira ngo hatagira ikibahungabanya, ariko amakuru avuga ko inama ya Ingabire Victoire Umuhoza nta rwego na rumwe rwari ruyize. Tariki ya 19/18 ubwo Perezida Paul Kagame yayoboraga umuhango wo kurahiza abadepite bashya yaburiye Ingabire Victoire Umuhoza ko atitonze ashobora kongera kwisanga muri gereza. Icyo gihe yagize ati ukajya kubona abantu ngo nge ntabwo nasabye imbabazi, nge ntabwo nasaba imbabazi, ati buriya baturekuye kubera igitutu hano, ati ukomeje kubigenderaho urajya kwisanga wasubiyeyo. Niba ari ubuhamya bushakwa kugira ngo rero twereke ko igitutu atari cyo gikora, hakora gutekereza neza urisanga wasubiyemo cyangwa se urisanga wasubiye hanze kujya kuzerera kuko nta kindi uzakorayo. Ingabire Victoire Umuhoza w'imyaka 50 yageze mu Rwanda muri 10 avuye mu Buholandi. Icyo gihe kandi yaraje avuga ko aje kwiyandikisha ishyaka FD Inkingi ritaremerwa n'amategeko y'u Rwanda, ari nabwo yakoraga ibyaha akajyanwa mu butabera. Mwaka w'1997 yagiye mu buyobozi bw'amashyaka atandukanye n'imitwe irwanya leta y'u Rwanda, kuko icyo gihe byagiye bigarukwaho mu bihe bitandukanye. Ingingo yo kuva muri uwo mujyi wa Uvira. Hanyuma amakuru atugira ngaha biravugwa yuko M23 yahise iva mu mujyi wa Uvira iza mu bindi bice bitandukanye, ariko ikomeje kugabwa ibitero bitandukanye, ndetse n'ubu hari amakuru atugeraho mabi cyane ku bayobozi ndetse no ku mutwe wa M23 muri rusange, kuri General Sultan Makenga usanzwe ayoboye uyu umutwe wa M23 mu rwego rwa gisirikare. Ibitero bikomeye cyane nyuma yo ku munsi w'ejo iyi M23 yaharuraga indege ya Sukhoi 25 yari yarabazengereje igenda ibaraso mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, abarwanyi ba M23 bakajya batakariza ubuzima. Nyuma yo ku munsi w'ejo kandi ubwato bwa M23 bw'intambara bwaje kuraswaho n'igisirikare cya FARDC, hanyuma kikaza kugira iki bukaza kwangirika, ndetse bikanavuga ko n'abasirikare bose hafi ya bose bari baburimo baje kwitaba Imana cyangwa se baje gupfira muri iriya squad ikomeye cyane ry'indege za drone zarasaga ku bwato bwa M23 hariya muri Tanganyika. Byinshi rero kuri iyi nkuru tugezeho cyane kuri General Sultan Makenga n'abarwanyi be muri rusange, reka nze mbigarukeho. ni inkuru ibabaje cyane abantu, ni inkuru kandi by'ukuri abakurikiranira politike mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bibaza iherezo ry'intambara mu gihe batangiye no gukora mu jisho abayobozi bakomeye cyane ba M23. Reka rero mbanze mbahe inshamake makuru mu buryo butangaje cyane. Biravugwa yuko cya gitero cyagabwe n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku byibe byo muri Nigeria, biravugwa yuko ngo cyaba cyarafashe ubusa, nubwo twaramutse tubabwira amakuru yuko abaturage yuko Nigeria yavugaga yuko iki gitero gishobora kuba cyaratanze umusaruro mu buryo bukomeye cyane, kandi ko bari babimaze kubivugana n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bari zakugaba icyo gitero ku munsi wa Noheli. Ariko gusa nk'uko abaturage babivuga, abaturage bo mu bice ibisasu bya Amerika byaguyemo bavuze ko aharashwe nta byihebe bihaba. Umunsi umwe nyuma y'igitero cya misile zarashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Nigeria mu gikorwa cyo kurwanya umutwe w'iterabwoba Islamic State, abaturage baturiye hamwe muho ibyo bisasu rero byaguye bavuze ko aharashwe nta byihebe bihaba. Abaturage bo mu gace ka Jabo mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Nigeria bari mu rujijo. Sulaiman Kagala, umwe mu baturage b'uyu mudugudu utuwe ahanini n'abahinzi b'abayisilamu mu ntara ya Sokoto, yabwiye CNN na televiziyo y'Abanyamerika ko yumvise urusaku rukomeye cyane maze abona umuriro hejuru mu kirere ahagana saa 4 z'ijoro kwa kane. Nyuma y'akanya gato ibisasu cyahise rero kigwa ku butaka, abaturage bose barahunga bajya kwihisha. Kagala Suleiman
yagize ati nta n'umwe muri twe wabashije gusinzira iryo joro, nta na rimwe twari twigeze tubona ibintu nk'ibi ngibi mbere. Kagara ntiyamenye icyo gihe ko ibyo yari abonye byari ibisasu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse Perezida Donald Trump nyuma yaje kubyita impano ya Noheli yagenewe ibyihebe. Nk'uko byatangajwe n'ingabo za Amerika ziri muri Afurika, icyo gitero cyahitanye abarwanyi benshi cyane ba Islamic State Sokoto, ibarizwamo ibibazo by'ubujura bukorwa n'abantu bitwaje intwaro, gushimuta abantu n'ibitero by'amatsinda yitwaje intwaro harimo iryitwa Lakurawa. Nigeria ifata umutwe wa Lakurawa nk'uw'iterabwoba kubera gukekwaho imikoranire na Islamic State. Gusa ariko abaturage bo bavuze ko Jabo ahabwa igisasu itazwiho ibikorwa by'iterabwoba, kandi ko abakristo baho babana mu mahoro n'abayisilamu benshi cyane batuye muri ako gace. Hanyuma mu makuru akomeje kugenda avugwa ni uko Uburusiya bwagabye ibitero kuri Kiev ndetse no mu tundi duce twa Ukraine mu rukera rwo kuri wa gatandatu bukoresheje misile n'indege no zitagira abapilote drone. Ni imbere y'inama Perezida Volodymyr Zelensky yavuze ko agomba kugirana na mugenzi wa Amerika Donald Trump igamije kwemeranya ku masezerano yo kurangiza intambara zimaze hafi imyaka 4. Ibisasu byaturikiye Kiev mu gihe ingabo za Ukraine zirinda ikirere zatangiraga ibikorwa byo gushaka kubishwanyaguza. Ingabo zirwanira mu kirere zavuze ko drone z'Uburusiya zari zigamije kurasa mu murwa mukuru no mu tundi duce two mu majyaruguru ashyira uburasirazuba ndetse no mu majyepfo y'igihugu. Ntabwo aratangazwa amakuru ku byaba byangirikiye muri ibyo bitero. Mu ijoro ryo kuwa kane Uburusiya bwagabye igitero gikomeye cyane ku bikorwa remezo by'ingufu za Ukraine, byongera imbaraga mu bitero byibasiye akarere ka Odessa ko mu majyepfo. Hanyuma kandi Trump yatanze icyizere ku masezerano y'amahoro. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yizeye ko hari amahirwe menshi cyane yo kugera ku mahoro hagati y'Uburusiya na Ukraine, kandi ko bizaganirwaho mu ruzinduko rwa Perezida Volodymyr Zelensky kuri icyo cyumweru. Mu kiganiro kuri telefone yagiranye n'ikinyamakuru New York Post 26 Ukuboza, Bwana Trump yagize ati ntekereza ko ubu bashaka kubikora kandi ntekereza ko n'Uburusiya bubishaka, ariko buri gihe iyo umwe ashaka kubikora undi ntabyemera. Trump yavuze ibi mbere y'inama ateganya kujyana Volodymyr Zelensky wa Ukraine kwa 28 Ukuboza iwe i Mar-a-Lago. Zelensky azageza kuri Trump umushinga mushya w'amahoro ugizwe n'ingingo 20 wavuguruwe. Ni gahunda yari igizwe n'ingingo 28 yateguwe mu mushinga mu Gushyingo n'abahagarariye Trump mu biganiro Steve Witkoff ndetse na Jared Kushner. Kuko bivugwa rero iyo gahunda nshya ya Kiev ikuyemo igitekerezo cyo gushyiraho uduce turangwamo ingabo dukorerwamo ibikorwa by'ubukungu, ariko kugeza ubu Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ntaragira icyo abivugaho. Icyifuzo cye nyamukuru ni uko Ukraine yareka kugenzura uduce dusigaye tw'intara ya Donetsk. Trump yabwiye Politico mu kindi kiganiro ko atazemeza gahunda za Zelensky kugeza ubu. Abashakashatsi babiri bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoze inyigo ishingiye ku kugenzura amashusho ya satellite, maze bavuga ko Uburusiya bushobora kuba buri gushyira mu burasirazuba bwa Belarus ibisasu karundura byihuta kurusha ijwi. Bivuga ko iyo usuzuma rihura n'ibyo inzego z'iperereza za Amerika zabonye. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin aherutse kugaragaza umugambi we wo gushyira misile zo mu bwoko bwa Oreshnik ndetse muri Belarus zishobora kandi kurasa ahantu hari muri metero mu ntera ibirometero 1500 mu gingo. Uburusiya bwaba bukoresheje izi ntwaro nshya za Oreshnik, byaba bivuze ko intambara igiye kujya ku rundi rwego, kuko yaba iri gukoreshwamo intwaro bamwe bavuga ko ari za kirimbuzi. Binavuga ko izi ntwaro ziri kwinjizwa mu ntambara nka gasopo Uburusiya buri guha ibihugu bya NATO kugira ngo bihagarike gukomeza guha intwaro Ukraine. Uburusiya buvuga ko izi ntwaro nta bwirinzi buhari ku isi bwazihagarika kugeza magingo y'agaya. Ku rundi ruhande, Kim Jong Un yabwiye Uburusiya ko basangiye amaraso, ubuzima n'urupfu. Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong Un ashimangiye ko igihugu cye n'Uburusiya byasangiye amaraso, ubuzima n'urupfu mu ntambara yo muri Ukraine. N'amagambo akubiye mu butumwa bwa Noheli n'umwaka mushya yohereje Perezida Vladimir Putin. Muri ubwo ubutumwa bwatangajwe ibiro ntaramakuru bya leta ya Korea ya Ruguru KCNA, Kim yavuze ko umwaka wa 2025 ufite igisobanuro gikomeye cyane ku bufatanye bw'ibihugu byombi, ko bwashimangiwe no gusangira amaraso, ubuzima n'urupfu mu mwobo umwe ku rugamba. Korea ya Ruguru kandi yemeje muri Mata ko yohereje ingabo zayo mu gufasha mu bikorwa bya gisirikare by'Urusiya muri Ukraine, ndetse ko bamwe mu basirikare bayo bishwe mu mirwano. Mu kwezi gushize Pyongyang yemeye kandi ko yohereje ingabo zo gutegura ibisasu mu karere ka Kursk mu Rusiya muri Kanama, uko bagiye babigarukaho.
Ikaze rero muri aya makuru yacu. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imirwano yongeye gukomera hagati ya M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za leta, ndetse bikavuga ko